right sasho sigaro sasibona nayo sashaba ukufika bashona kusho nabanothi abantu bakudela bakhohle abakhohle usinelti yamamashi izobasebenzela abakhohle ukuthi le nto yama-group khona izobasebenzela kodwa abamukela ukuthi sebezohlala nabo forever and ever amen bashona kusho nabantu bofika ukuthi bazocela ukuthi ama-ID into abayidinga ukuze babe abakuleli ngokuphelele bathi le nto yamamashi ngeke zisephezena kanco so all they need ama-ID otherwise it's going down baby it's going down so asingada khona magama sinti David Rabana besho nokusho labo ufika besho nokuthi we need our god andili niyenza ukuthi sibe nama-ID lani South Africa uyabona indawo kumthwethwe busy nokulandela amasimba ucabanga ukuthi kube igroup emgwaqweni kwenza ukuthi thina sihambe asihambe indawo andili niyenza ukuthi sibe nama-ID lani South Africa uyabona